Kwaba kuhle kuphinze ngihlangane nawe mbukele etindzabeni telulwimi lesiswati la ku SABC lesitethula bukhoma etindlini tekusakata te SABC eAuckland Park eJozi. Asesibukekele tihambe embili. We managed to speak to our drivers, we managed to speak to our queue marshals, and our drivers also, we talk to them that when they are tired, they need to rest. Inhlangano yematekisi Santago ithi bashayeli bematekisi batsheliwe ukuthi babeke kuphepha kwebagibeli embili kulamaholide aKhisimusi newekuphela kweminyaka. These wetter than usual conditions are consistent with the typical impacts associated with La Nina episodes and expected to persist to mid to late summer. Besimo selitulu kuleli baxwayise takhamuti ukuthi tingalinzela imvula lenyenti kulamaholide aKhisimusi kuthi made kube sekuqaleni kwemalanga ekuvula kwetikolo alumnyaka lotako. Togetherness in the way that the team plays, and that's what we had in 96. Mkanjubovu bebafana bafana banelithemba lekuthi leli qembu litawubuya nesikhuni sivutha eMorocco emidlalweni weAfrica Cup of Nations. Tinhlangano tematekisi nebashayeli bematekisi emabanga lamathe bahlikihle isithembiso erenkini yematekisi eJozi sekutibophele kulandzeleni imithetho yemigwaqo. Baphinze babeke kuphepha kwebagibeli embili kulamaholide aKhisimusi newekuphela kweminyaka. Lo mkhankaso loholwa yiSantago uta ngemva kwekunyuka kwelizinga letingoti tematekisi emigwaqweni lemikhulu ikakhulukati ngesikhathi sekuvakasha. Bekunyamfuka abantu bebulala inyoka erenke yaseWanderers eGoli njengoba imithwalo isebhokweni eningini labantu njengoba belibhakise indaweni ezehlukene ukufaka phakathi amaholide kanye nokuya emakhaya. Inhlangano yeSantago okuyiyona ebhekela ukusebenza kwamatekisi esifundazweni iGauteng ithi izokwenza isiqiniseko ukuthi konke kuhamba kahle. We managed to speak to our drivers, we managed to speak to our queue marshals, and our drivers also, we talk to them that when they are tired, they need to rest for a while so that they can take the next trip fully fitted. Nabagibeli baphawulile njengoba bebhekise amabombo emakhaya. Ugcine nini ekhaya? Ekhaya ngigcine ngo-August. Okay, uyajabula ekhaya ubaphatheleni? Hayi ngibaphathela imali kuningi ukuthenga phakathi. Abashayeli bathi ke bazoyiphatha kahle futhi bazozama ukuthi baphumule uma ngabe bebheke emakhaya. Abagibeli sibaphatha kahle njengamanje asikayiboni ukuphazamiseka kubo noma beze bedakiwe kodwa nje bas-understanda ngendlela esibaphatha ngayo bayahlonipha futhi. Iningi labantu likujabulele ke ukuthi lizobhekisa amabombo emakhaya njengoba sekunesikhathi lagcina kanti liyethembisa futhi ukuthi ke lizoyiphatha kahle ngeke lize libahlukumeza abashayeli. Amaphoyisa athi ngisho umgibeli ohleze emotweni eTexini akavumelekile ukuthi ke aphuze utshwala noma kungashayeli yena. Uma enze njalo uzokhomba umzono utshwala. Igama lami ngoCalvin wakwaDludla. Endabeni zeSABC ngibika ngiseGoli. Umphathiswa welitiko letekuphepha nekuvikeleka kwemphakathi eMpumalanga Jackie Masiye uthi kusadzingeke amaphoyisa emgwaqo langetulu kwa-3,000 latawusebenza kulesifundza. Lokhu ke kuta ngemva kwekuthi amaphoyisa emgwaqo langetulu kwelikhulu athwese ticu lamuhle ekolishi lesemkhuhlu. Lamaphoyisa atawucala umsebenzi wawo madvude njengoba linyuka liziye ngaletimoto emgwaqweni yalesifundza kulamaholide. Kubili emaphoyisa emgwaqo latfole ticu lamuhla kanti ke umphathiswa welitiko letekuphepha kwemphakathi kulesifundza Jackie Masiye uthi lokhu kusho lukhulu njengoba bashoda ngemaphoyisa emgwaqo. It's a very important day for the department, particularly here in Mpumalanga, since we have noticed that we are short of traffic personnel in our province. Currently we are around 785. Masiye uncuse emaphoyisa emgwaqo ukuthi atiphathe kahle agweme kufumbathiswa nengohlakalo kulamaholide aKhisimusi nawe kuphela kweminyaka. You will find them being attempted to do shenanigans, but the message is clear. Once you engage on those things, you will be caught, and the consequences will be dire. Hence, we have alluded to the fact that there are some who are already now sentenced. Uphinze wanxusa nebashayeli betimoto ukuthi bacaphele futhi babeketelelane emgwaqweni. They must rest if they've traveled a long distance. This
this is what we are advocating and calling for patience to our motorists, that they must able to be patient to one another. Umphathiswa uthi kutawutshalwa emaphoyisa kuyo yonke imigwaqo kuqinisekisa tekuphepha. Labalawula tekuphepha emgwaqweni i-Road Traffic Management Corporation bathumele emalunga lange-50 eMthatha eMpumalanga Kapa kutawuqinisekisa tekuphepha nekwehlisa tingoti emgwaqweni kulamaholide aKhisimusi neyokuphela kweminyaka kumasipala iKing Sabatha Dalindyebo. Leli thimba ke lijoyine betekuphepha kude balwisane nalo lonke luhlobo lebugebengu. Lasemthatha livume kakhulu ngesiminyaminya emgwaqeni kuthathelwa imali ngekusatshiswa naletinye inhlobo tebugebengu kutshalwa kwalamaphoyisa emgwaqo kumitamo lomasipala yokulisana nebugebengu lobendeka emigwaqweni. King Sabatha Dalindyebo Mthatha is for a zero tolerance insofar as traffic transgressions. Emaphoyisa emgwaqo setiyanza tigameko tebashayeli lababoshela kushayela banathile. For the past weekend, we already arrested a total of 77 drunken drivers, which was 59 on Friday night, then 18 on Saturday night. Lenye tinkinga lebukene emaphoyisa emgwaqo kunabo labashuti emaphoyisa nangabayenda umsebenzi wawo kude bawafake tinkundleni tekuxhumana. Do not give them what they want, because what they want you to respond whichever way so that it can be a content for them, and this is what we are not going to allow. Njengoba linyenti livakashela tindzawo letahlukene kulamaholide bemtsetfo baqinise isandla emigwaqweni kude kuqinisekiswe tekuphepha. Sikubutile ke mbukeli ukuthi njengemshayeli wemoto uqinisekisile yini ukuthi imoto yakho isesimeni lesikulungele kuba semgwaqweni kulamaholide. Umbono wakho uyalandzela. Babonene uqinisekile ukuthi itawuhamba kahle impela ngoba ngimelisena ku service ngathenga amathaya nje amasha. Konke nje ngibona ukuthi itawuhamba kahle ngize ngiyofika ekhaya emaplazini ebhetale. Abaqhubi bemoto kufanele baqinisekise imoto zabo zisesimeni esihle. Singalabongozi ama-bricks ayasebenza akesithobeni ingozi zendlela kulo December. Mina ngiqinisekise kahle kakhulu ukuthi imoto yami ilungele isesimeni lesihle kakhulu njengoba uyibona nawe usho kona ukuthi ikulungele ukuthi ingangena emgwaqeni. Ayami imoto isesimeni ime kahle yonke into ilungile isevisiwe. Nakuba ke nje ngingena plan lokuthi khona la ngizoya khona. Imoto yi-super fit ikulungele kuba semgwaqeni. That's why noma ngihamba ngayo amaphoyisa omgwaqo agijima avala indlela ukuthi bangimisa. Angithuke ngoba ngiyathi ukuthi yami imoto yonke into ehlalisekile iphelele. Lona ngumbono wembukeli iSABC etethweswa kudiphendvulela ngawo. Besimo selituli South African Weather Service yexayise takhamuti takuleli ukuthi tingalinzela Khisimusi lopholile lohambisana nemvula lenekthuma. Lemvula ingahle ke ichubeke ukuthi made kube ngilomnyaka lotako. Leli ke libukene netehlakalo letinyenti tetikhukhula lonyaka ikakhulu kade tifundzeni letifaka eMpumalanga Kapa. Besimo selitulu kuleli baxwayise abantu tingalotongo telive ukuthi batilungiselele kubukana nemvula itawuchubeka nekuna kulamaholide aKhisimusi kuthi made bafundzi babuyele etikolweni. Bathi ilanina ngiyo lebangakuthi lemvula ine ngalokungadayeleki kulolu hlobo. Umkanjubovu kusimo selitulu Jackie Mondika uthi lemvula kulinzele ukuthi ine kakhulu kuletinyanga letimbili letitako. These wetter than usual conditions are consistent with the typical impacts associated with La Nina episodes and expected to persist to mid to late summer. From the disaster risk reduction perspective, the anticipated rainfall may bring positive impacts for water resources and agriculture, but it also raises the risk of localized flooding, particularly in flood-prone areas, informal settlements, and regions with poor draining infrastructure. Bathi nanoma ngabe kulinzeleke lemvula kepha kushisa kutawuchubeka kube khona etindzaweni letinyenti telive. Imvula lengahle ihambisane kudvuma ingahle icale entsambama nobe ebusuku.
The South African Weather Service expects partly cloudy, warm to cool conditions across most parts of the country. Isolated to scattered thunder showers are anticipated mainly over the central and the eastern parts of South Africa. Thunderstorm activities is expected to occur primarily in the afternoon, although periods of increased moisture may result in morning showers in certain areas. Takhamuti tixwayiswa ukuthi tilandzele tixwayiso labanikwa tona kuvimbela kushona kwebantfu. IJohannesburg Water iqinisekise takhamuti ukuthi letinkinga temanti letikhona titawuphela ngaphambi kwekuthi kufike Khisimusi. Bakhulumane betindzaba eMidrand, sikhulu seJoburg Water Dr. Floyd Brink nalabanye labasemagunyeni bathi kulethwa kwemanti kuletinye tindzawo kuya ngekusimama. Ngalambalwa takhamuti letiningi taseJozi tide emanti kulandzela ukuthi Rand Water imise kwabela takhamuti ngemanti kulandzela umsebenzi wekulungisa lochubekako. Kwehlisa umthwalo kunemaloli lathwala emanti lasita kwetimini letibcayi kepha linyindi lebantfu alikanetiseki ikakhulukati ngalesikhathi semaholide. Water for 5 days is a bit of like an inconvenience. It has been a long year and one was looking forward to relax a little bit better. IJohannesburg Water itshele betindzaba ngalokuchubekake etinhlelweni tabo yaxolisa ngekuphatamisa takhamuti iphindze yathembisa ukuthi lenkinga itawucatululwa kungakafiki Khisimusi. We are working on making sure that system stable before that, but we will make sure that it is stable by Christmas. Ngenxa yalomsebenzi lomkhulu lebawendile kungahle kuthathe isikhathi lesidze ukuthi tingungu temanti tigcwale ngalokwanele. The Midrand supply system remains the most constrained and has not yet fully recovered. On average, this takes, as I've indicated, 5 days. We have just concluded the second day of that recovery. IJohannesburg Water ithi umsebenzi wekulungisa loqale ngalesikhathi seminyaka awuthatha isikhathi lesidze ukuthi uphele. Maintenance, they target their maintenance during 2 periods. 1 during winter, 2 during December holidays. For a simple reason that in those 2 periods, the demand is low. Abengemashumi lasithupha nesikhombisa emaloli lathwala emanti kanye nalalikhulu nemashumi lasihlanu nesiphohlongo emathanga emanti lathunyelwe tindzaweni letehlukene eJozi njengoba kusachubeka umsebenzi. Letinye ke nasibuye titolo. Lomunye webaholi beMK Party Makasela Mzobe uthi tinkinga tangekhathi kwalenhlangano timisa kabi kusebenza kwayo. Wemgelekile ke mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucetha kungena ukhethe kahle. Ikhomishana yamadlanga seyinike mengameli Cyril Ramaphosa umbiko wesikhashana ngekulandzela umncamla jucu wamhlatili 17 kuyo lenyanga lisedulu. Lokhu ke kuqinisekiswe ngile khomishana estatementeni lesikhokhwela muhle kuseni lo mbiko ugcile kulobufakazi lobethule kuletinyanga letintathu ngemva kwetinsolo tebugebengu kungenelela kwetepolitiki nenkhohlakalo letsinza betemthetho netebulungiswa. Le khomishana ilalele bufakazi bebamvu labange-37 emalangeni lange-45. Lokhulumela mengameli Vincent Magwenya uthi mengameli usatawufunza lo mbiko. Lo mbiko kulindeleke ukuthi ucaciseke ngetinkinga letisihlaselele live embuthweni wemaphoyisa netebulungiswa. Lo mbiko wesikhashane angeke uvetelwe sive ukuthi made le khomishana liphotfulo umsebenzi walo. Lomunye webaholi beMK Party lophinze abe inhloko ebungameli Makasela Mzobe uvumile ukuthi tinkinga tangekhathi kwalenhlangano letifaka kushinjwa kwebaholi tidale kungasimami kulenhlangano. Mzobe wende sibonelo ngesikhundla samabhala nejikelele. Vlenkulu nga 2024 lenhlangano yacoka sihle ngubane njengoba jikelele njengengcenye yobuholi bayo. Ngekhamba kwesikhathi ngubane wakhishwa kulesikhundla ngengci nga 2024 kwafakwa Floyd Shivambu naye angahlalanga isikhathi esinganani njengoba wacoshwa ngenhlaba kulomnyaka lesedulu. Lokho ke kuyindlo lesolo yiniketa isithombe sekungadindi kulenhlangano. Nanobe kwendekile konke lokhu Mzobe uthi leqembu liphokophele embili kuqinisa tinhlakatalo netinhlelo talo tepolitiki. It's always going to be difficult to find people who will immediately hit the ground running. Hence, the unfortunate situation of changes in the SGs. But I'm quite confident now that with the one that is current,
he is probably going to take us into the next local government elections and beyond. Msebenzi lokuphunyelwa kwamadvodza kuleli Russia lelicembu lithi kuyinto lengemukelekileyo nalekhatsetako ikakhulukazi nakubukwa kuphepha kwawo. Mzobe uthi bekulindeleke ukuthi ngabe sewabuyile lamadvodza kanti-ke uqinisekisile ukuthi yakhulunyiswana nemindeni ethintekako labasemagunyeni eRussia nalabanye labathintekako lodzaba. Kwendeka konke lokhu nje nahulumende wakuleli uyachubana nenhlelo takhe de ukuthi babuye laba bekunene. Mzobe uvete ukuthi kungendeka ukuthi Duduzile Zuma wedukiswa ekutheni akholwe ukuthi lamadvodza ahambela kuyoba ingcenye lihlelo lisemthethweni kunekuthi ayongenela umsebenzi nobungoti. And where we're sitting, quite honestly, without venturing into the details, we think she was a victim of trusting someone that presented a program that looked like a legitimate program. Licembu liphinze laphawula ngenisolo ukuthi ingabe luhlelo lwetemthetho lugwamanziwe yini nobe cha. Judiciary has been acting very, very suspiciously because Mkhwanazi himself, General Mkhwanazi, did say that judiciary has been very dodgy in dealing with some of the drug dealers, protocol killings. Elisabeni lekushintsha kwebuholi lobsetulu licembu Mzobe uthi bekulindelekile vele njengoba lecembu lisadakha kepha njengoba kuyiwa elikhethweni abohulumende basemakhaya konke kutabe kuhamba kahle ebuholini balelicembu. Mengameli waseMexico Claudia Sheinbaum ucele emhlabhlangeni ukuthi ungenelele kuvikela ukuchitheka kwengadi eVenezuela. Lokhu kuta ngemva kwekuthonisisana ke ngemavi lokutipha emandla emkhathini kwelemelika neVenezuela. Mengameli welemelika Donald Trump ucizelele kuvala nekungena kwekuphuma kwawela kulamavi. Nanobe ke kunjalo mengameli weleVenezuela Nicolas Maduro uthi batawuchubeka nekuthengiselana nalamanye emavi. IMexico seyingcenye yemave lacekela ukuthonisisana lokusemkhathini kweMelika neVenezuela. Lokhu kuta ngemva kwekuthi mengameli welemelika Donald Trump akhiphe umlayelo lovala kungena nekuphuma kwemathang awoyela kulelave lelisempumalanga neMelika. Mengameli weleMexico Claudia Sheinbaum ucele ukuthi kube nekuthula kulokungevane lokuchubekako. Más allá de las opiniones sobre beyond opinions about the Venezuelan regime, about Maduro's presidency, beyond that, Mexico's position must always be no to intervention, no to foreign interference, peaceful resolution of conflicts and dialogue for peace. Trump ucizelele weme emagameni akhe wafunga ukuthi ete wavumela tikebe letingakagunyatwa ukuthi tindlule. Getting land, oil rights, whatever we had, they took it away because we had a president that maybe wasn't watching. But they're not going to do that. We want it back. They took our oil rights. We had a lot of oil there. As you know, they threw our companies out, and we want it back. Noma kunjalo mengameli wele Venezuela Nicolas Maduro uthi lelave litawuchubeka nekuthengiselana nalamanye emave woyela. Y Venezuela seguirá. Venezuela will continue trading all its products. Trade in and out will continue. Our oil and all our natural wealth that by the Constitution and Bolivar's legacy belongs. Kusenjalo balandzeli baMaduro bahlangene enhlokodolobha iCaracas baphikisana nemavi aTrump bendela ubito lokuthi kube nelubumbano kulokusatshiswa lokubhekiswe eveni labo. Nazivakashele timakethe tetimali sithola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emavi. Wamkantshubovu laba bayingcenye yebafana ngesikhathi iphumelela iAfrica Cup of Nations nga-1996 bathi banelithemba ecenjini lesive lakamuva. Dr. Khumalo na-Andre Anderense bathi kubumbana ecenjini lesive lakamuva kufana ncamashi nalelo beliceceshwa nguClive Barker longasekho emhlabeni. Lakuleli-ke litawudlala umdlalo wekucala nele-Angola ngemsombuluko.
iBafana idlale kahle ngama-90s kwathi nga-1996 leli qembu laphumelela ye-AFCON, nga-1998 leli qembu lesive ladlala indebe yemhlaba kule France. Kunyenti lokwendeka ecenjini lesive langaphambilini lokufuthi lokhu lokwendeka kuleli lakamuva kusukela Hugo Broos wabeka njengemqeqeshi eminyakeni lemine leyengcile. iBafana iyodlala i-AFCON lihlandla lesibili kulandzelana kuthi nga-2026 idlala indebe yemhlaba. Kunyenti lokulinzele kuBafana njengoba ku-AFCON lebe ibanjelwe kule-Ivory Coast nga-2023 iBafana yaphothula endzaweni yesithathu. I'm excited about this Bafana squad. I've got to tell you, I've watched them play now in qualifying campaigns, friendly matches, and I like what I see because it's reminiscent of our 96 squad. Khumalo ukufuthi badlali abanesipiliyoni kuBafana bacuqutele labo labasesebancane. The young players in the squad, obviously, they just have to be guided by the senior players because they have more experience. But at the end of the day, we shouldn't restrict the boys to play according to their strength. I-AFCON lonyaka itawubanjelwa kule Morocco kanti itawuqala ngelisonto. Le Morocco litawutfola letuli nele Comoros eRabat emdlalweni wokuqala. Hayi-ke tiguca lapho-ke talamuhla asiphinze sihlangane kusasa ngesikhathi lesifanako kuyo yona le nkundla lena. Letelamaleti-ke tikhona ngensimbi yesikhombisa ngesiXhosa. Nanto zakhe Mathebula ukhona nesimo selitulu ngemva kwetitolo. Nzamba amalenhle. Sikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihlwa namuhla ngwala lomuhle kanti-ke masibuka-ke isithombe sakho kusihlwa namuhla akhombisa amahle kakhulu-ke amathuba emvula mabuka-ke cishe impumalanga yelive ngwala lomuhle kakhulu-kade sifunza-ke la iLimpopo kanti-ke mawehla yentshonalanga nelive cishe-ke likhombisa-ke la kubalela ngwala lomuhle kanti-ke masicubeka sikubukela-ke la elangeni lakusasa asesekhona lawo mathuba emvula lalapha kuye-ke la 60% ikakhulu-kade sifunza-ke eGauteng kanti-ke asimile ku-30% enkabeni elive kanti-ke ikhona nale nkungu lekhombisa-ke la kukhasa phasi njengoba lichubeke njalo nekubalela intshonalanga nelive ngwala lomuhle kanti-ke isixwayiso lesivela baka-South African Weather Service likhombisa-ke kuthuma kakhulu mabuka ke cishe sifunza-ke eGauteng eMpumalanga iLimpopo kanye nesifunza-ke la iNorth-West ngwala lomuhle kanti-ke naselangeni lakusasa sesekhona lesixwayiso njengoba sinyukela-ke la esifundeni iWestern Cape kanjalo nayiNorthern Cape kanti-ke khona-ke nalesixwayiso semlilo sekungahle kucubuke-ke ikakhulu-kade umlilo emadlelweni latsite ngwala lomuhle masicubeka sikubukele amazinga ekushisa ukuthi emenjani elangeni lakusasa masibuka-ke la sifunza eGauteng indzawo letfana nabo-Pretoria bo-Broncosprate lapha ku-27 elifuthumele kuleto ndzawo letoko lipholile-ke eCarleton Village Johannesburg nga-25 nase-Springs kanti-ke iLimpopo indzawo letfana nabo-Musini alifuthumela nga-29 eliphalala eThabazimbi lapha ku-28 boBhilabhila mabuke eBekasford lapha ku-25 29 eMakopane ngwala lomuhle kanti-ke iMpumalanga indzawo letfana nabo-Skukuza likhombisa-ke kufuthuma langa 28 lipholile eMbombela nga-25 eCaroline Emelo lapha ku-24 mabuka indzawo letfana nabo eMalahleni Secunda Standerton lapha kuye-ke la 26 ngwala lomuhle kanti-ke KwaZulu Natal indzawo letfana nabo-Mnambithi lishisa likhipha uMkhovetsheni nga-31 kanjalo nakubo-Richards Bay nga-30 kanti-ke eDurban lapha ku-28 mabuke ePort Shepstone lapha kuye-ke la 27 kanti-ke Eastern Cape indzawo letfana-ke la naboncuba kubo-Grafi lapha ku-35 kuyashisa kuleto ndzawo leto-ke Makhanda lapha ku-28 eGcebekha lapha ku-25 ngwala lomuhle kanti-ke Western Cape indzawo letfana nabo-Glen Williams liyashisa nga-38 kanjalo nase-Fredendal bo-Beaufort West nga-37 36 mabuka kuletinye ndzawo kanti-ke bo-Riversdale nakhona lapha kuye-ke la 31 kanti-ke masibuka i-Northern Cape ngwala lomuhle indzawo letfana nabo-Uppington bo-Springbok lishisa nga-36 eCalvina 37 29 mabuka indzawo letfana-ke la nabo-Kuruman kanti-ke i-Free State indzawo letfana nabo-Porterville lapha ku-30 mabuka indzawo letfana nabo-Bloemfontein nakhona kuyashisa eVelkom lapha ku-29 eKroonstad lapha ku-28 bo-Sasolburg lapha ku-27 ngwala lomuhle kanti-ke isifunza iNorth-West ngwala lomuhle sengiphetha mabuka-ke la ikakhulu-kade indzawo letfana nabo-ke la boTosca lapha ku-29 wehlelela kubo-Vryburg kanjalo nakubo-Taung mabuka nakubo-Blue Move lapha ku-30 kuyashisa ngwala lomuhle angisho ngithi kungakube ngikuphathele kona busuku abube lobuhle.